Abawawihlane elingenalutho. Lithi iBhayibheli bazalwane umhlaba wayihlane elingenalutho. Kwakungubumnyama phezu kodwa. Lithi kwakubumnyama bazalwane phezu konke. Kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi. Kodwa umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi. uNkulunkulu wathi makube khona ukhanya. Hayibo bazalwane ngibani lukhulumayo? uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu mayiqeda bazalwane uthi makube khona ukukhanya. Kwaba khona ukhanya. Ukhanya kwaba khona. uNkulunkulu wabona ukukhanya ukuthi kuhle. Wathi ukhanya kuhle. uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. Wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. uNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini. Wabiza ukukhanya ngokuthi yimini. Ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku. Ubumnyama wabiza ngokuthi ubusuku. Kwaba ngukuhlwa kwaba ngukusa usuku lokuqala. Haleluya. Bazalwane ubani lokhulumayo? uNkulunkulu bazalwane. Lithi iBhayibheli ekuqaleni komhlaba umhlaba engekabikho kwakukhona uNkulunkulu engulizwi, ulizwi enguNkulunkulu. Bazalwane lo obhalayo namhlanje uNkulunkulu. Uthi umhlaba, lithi iBhayibheli bazalwane umhlaba wayihlala engenalutho kodwa uNkulunkulu wakhuluma ngaphezu kwamanzi, wehla ilizwi lakhe lanyuka emanzini bazaladala umhlaba. Lithi kwakumnyama. iBhayibheli lithi bazalwane kwaqala uNkulunkulu wadala wathi mabekhona umhlaba, wathi mabekhona amazulu. Bazalwane wehlukanisa uNkulunkulu. Bazalwane apha uNkulunkulu simbona bazalwane udala inanzika amafu, udala izulu nomhlaba, uyadala. Uthi bazalwane let there be light. Ukhanya kwaba khona. uNkulunkulu wamemezela ubumnyama, wamemezela ukhanya ebumnyameni. Bazalwane lithi iBhayibheli kwakumnyama ezweni kodwa uNkulunkulu wathi ngelizwi lakhe let there be light. Ukhanya kwaba khona. Njengezwi lakhe kwaba njalo. Kusho ukuthi uNkulunkulu ayikho okungamhlula bazalwane. Akukho uNkulunkulu angakhulumi angakwenza. Akukho uNkulunkulu angakwenzi angamkhulumi kungenzeki bazalwane. Nelithi igama lenkosi bazalwane. Ngelinye ilanga uyabuza bazalwane Nikodima bazalwane uthi uNkulunkulu bazalwane singenza njani uNkulunkulu? Wamkela uJesu uhamba nami. Uthi ngamanzi namomoya uyangamkela. Amanzi namomoya siyaphipha ezulwini. Uthi Nikodima bazalwane mayibuza uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu Nikodima no, there is no need ukuthi ubuyele eswini sikamama wakho, but the only thing umele uyenze thatha mina bazalwane. Sizothi namhlanje efokini nangu uJesu bazalwane oyinkosi nomsindisi. Nangu uJesu bazalwane onamandla bazalwane, owayesiphambaneni walenga esiphambaneni bazalwane, wayekwela izono zethu ngoba uAdam wona ensimini yasedidini zalahlekela umbuso bazalwane. Lithi iBhayibheli uAdam the time esensimini yasedidini uNkulunkulu wamnika ukuthi makabuse ngendlela afuna ngayo. Wathi wathini isilwane, wathi le iphumezi, wathi le indlovu. Wathi uNkulunkulu sibona uAdam ensimini yasedidini umnika umfazi. Lithi iBhayibheli bazalwane ngaleso sikhathi wakhona isihlahla which is the tree in the name of Jesus. Uthi uNkulunkulu ngeli uthi bazalwane uNkulunkulu mayibusa uAdam ensimini yasedidini. Sibona uAdam bazalwane uyabusa. Sibona uEve bazalwane uconvince inyoka ehlahleni bazalwane ukuthi yidla bazalwane angemufe. Uthi uAdam angazi lehlahla kodwa uAdam uyokufa nokufa ongazi lehlahla. Lithi iBhayibheli bazalwane wadla uEve bazalwane ngesigaba lenkosi. Wadla uEve Adam akekho. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uAdam esuka uyothandaza wadibana noEve futhi. Uthi mayidibana noEve uthi uEve bazalwane umfazi bazalwane wathi uthi idla sedisile
Adam sendisi. Kusho ukuthi bazalwane into eyenzeka emini yase-Eden lithi immediately waza u-Adam emini yase-Eden lithi iBhayibheli walahlelwa nguNkulunkulu. Bayini bazalwane lithi iBhayibheli u-Adam walahlelwa nguNkulunkulu bakhe, walahlelwa ngumusha bazalwane. Adam lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi kule ndawo wayivamise ukudibana kuyo noNkulunkulu ehlane bazalwane ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uthi Adam ukuphi na? Andiboni. Uthi makathi Adam hayibo ngilapha Nkosi. Uyawathi Adam wasabela ezansi angibona, I don't see you. Kusho ukuthi isono bazalwane wasayifile u-Adam emini yase-Eden. Lithi iBhayibheli waqala wasibona ngcono, kanti sekhambe inkazimulo, kanti sekhambe isibusiso. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ngendlela aholi ngayo sakakwazi umbona u-Adam. Lithi iBhayibheli bazalwane uNkulunkulu wathi Adam ukuphi Adam? I don't see you. Where is you Adam? Where is you? Lithi iBhayibheli bazalwane uNkulunkulu waphetha emhlabeni bathi sakakubona Adam ngenxa yokuthi u-Adam ebesayishile ehlaselwe. Kusho ukuthi bazalwane wakhona isono uNkulunkulu akakwazi ukubona. Nikhumbule bazalwane u-Adam udalwe uNkulunkulu uthi mayemdala uthi masenze umuntu womfanekiso wami abe umfanekiso wami. Kusho uNkulunkulu uthi sengitholile oluthathu lempilo yami. Kusho ukuthi bazalwane uNkulunkulu uyamthatha umuntu bathi nangayithandi isono, bathi uNkulunkulu uyamthatha umuntu into angayifuni isono. Adam I don't see you. Adam bazalwane walahlekelwa ukubusa. Bathi bazalwane sibona uJesu, sibona uJesu bazalwane, sibona uJesu bazalwane ongazange kubekho ndoda, angizange kubekho ndoda. uJesu kwafika ingilosi uMaria sathi ubusesekile wena Maria ubusesekile. Kanti Yesu uJesu khuluma ngendoda engazange idinge ndoda ukuthi sibekho, bathi yakhawulelwa ngomoya ingcwele ukuze khona uJesu khuluma ngaye. Lithi iBhayibheli bazalwane ngesikhathi uJesu ezalwa the first man wayevitha in that place. uJesu bazalwane bayisala uNkulunkulu wabona ukuthi u-Adam ulahlekile, but uJesu u-Adam wesiqu uJesu uzovala ikhefu ka-Adam wokuqala ngoba uJesu u-Adam wesiqu uzovala indawo ka-Adam wokuqala. Bathi u-Adam ukuphi Adam? Amfuni uNkulunkulu u-Adam emsimini. U-Adam akatholakala namhlanje khona sabonini isizobiza u-Adam. Mhlambe ukhona u-Adam usenakholele zithi Adam ukuphi na uthi Adam? Alikuthi Adam sabela sizokhuluma futhi namhlanje sizothi Adam ukuphi? Where is you Adam? Where is you Adam? Where is you Adam? Ukuphi? Sabela I don't see you. Where is you Adam? Anybody? Sabela wathi yakuyena uNkulunkulu eqayeleni wathi wabeka u-Adamu akasema tholakala nomoya esibhakile. Wathi wabeka u-Adamu akasema tholakala namhlanje nawe nasebhakile. Isono lomuntu afuna uNkulunkulu, isono lomuntu yabo engishoshaliswe nakhe ngoba uKristu Jesu akafananelwa. Ngiyakhumbuza iBhayibheli ngokunendoda engilenga eziphambanweni eyakhala ithi Eloi ngilamasaba amathathu okusho ukuthi uNkulunkulu wami ungisiyela nina ngikalelo langa ngesikhala uNkulunkulu esuka Jesu ekade wadini. uNkulunkulu bazalwane ngalesikhathi esemphambanweni khona into eyenzeka
Yesu awazindaba wesulukufa nokufa wasulukufa ubaba amanisa yethikina uNkulunkulu wasulukufa ubaba izinto zabantu indlela khona ngayo wathi ukuthi ungaphila wangithathe siyamthona isibhayibheli uyahlala thaba mafilele uyahlala phansi ozoyathole phansi ukhafulu wandawo awathi bayahlela uwahlala phansi uwazina kulowa uwazina wamayikhaya iswafulu wandawo alahlanje ojasufikile asifunisa yotho sifulu wandawo azaphala wakhe athandani uwazo azamuwazi azanukapazayo asiyalo ngithandayo amalata amathabile asafile isano asifile phakathini atiwanena asize alewasulu athumane ayamkhulula Uzipho olimi nabantwana basekhaya ngasindeyonke noma ngathi uzalwa ngerengi noma ngathi wawulela kubhekela hluphekayo noma ngathi ulahle bazali bakho kodwa mina ngasuke yodwa so love the world and he cares with his only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Ninakukulunga ndoto emuda abazali bakulahile emuda ufana ngerebu emuda emvelini wethupheko ujesu abalahlani nobuvela ukulahla noba abangani bakho bekulahla kodwa ujesu bazalana uNkulunkulu bazalana nokuJesu uJesu bazalwane waqalisana sokhosi esibabana bazalana onqabela umyongena esibele phansi wathana bazalana uNkulunkulu anqaba ukufika kwakhe bazalana bathi babephuma bathi uNkulunkulu lo akusayikhathi yenze ngayo akusabe ngephamata ikhona into yonakala ukuthi uNkulunkulu wasayithatha umuntu wathike ukuthi asahlukanisa asahlukathana wayongena esibelethweni wabaphumdu wasakane waphuma uJesu kuzamele mina nawe namhlanje uJesu wanqamisana sokhosi wayafela mina nawe mfethu azinto yodwa mina ukuthi noma bakhona boNkulunkulu bomhlaba noma bakhona abatholakala phansi emanzini noma bakhona abatholakala phezulu ekhathini noma bekhona abatholakala emhlabeni kodwa yini indoda eyakho uNkulunkulu wayo yini indoda eyasukuma ehlezi esihlelweni somkhosi uJesu wathi ngiyabona ehlezi esihlalweni somkhosi athi yebo wayona kodwa I still loved him yebo baphuza utshwala but I still loved him yebo bayabhema but I still loved him but hayi izobuka uNkulunkulu ngoba kuba noJesu noma uNkulunkulu kodwa uyashubisa noma ehlezi esihlalweni somkhosi uyamcabanga wathi sikhuluma no-Adamu kule ndawo Adamu Jesu usile isefuna wena Adamu Jesu uzele wena zele wena sisiyafana nami Nkosi nasukuma sonke sibe nginyawo ukhona uNkulunkulu akunandaba ukuthi mntanasekhaya udlula kusiphi isimo kodwa ukhona uNkulunkulu ophilisa izifo ebekuthiwa ayinapheki ngikhuluma nje nginofakazi nami khona lapho
uNkulunkulu asaphilisa khona. uNkulunkulu owaphilisa umzimba wami nawe namhlanje angaphilisa. Akunandaba ukuthi une-HIV, akunandaba ukuthi une-cancer, akunandaba ukuthi kodwa khona amandla kaNkulunkulu akule ndawo. Akunandaba ukuthi odokotela bathi impilo yakho, kodwa uNkulunkulu uyangena lapho khona ekuthiwa uhluleke inyanga. IBhayibheli ngelinye ilanga wakhona umama onesipho somopho. IBhayibheli lo mama lona ngendlela saphila ngayo sithathikelwe nomphakathi. Bengasekho umuntu ofuna lo mama. Anje sikalahla nayo wonke umuntu okhona. Kodwa ayile enyangeni walabo dokotela. Isimo sakhe azange satshintsha. Kodwa wathi makeza kuJesu. IBhayibheli mangathinta umphetho wakhe ngizosinda. Awathi noma ngasambekanga isandla uJesu, kodwa mangafika maphela emphethweni wakhe ngiyobe sengiyakhuluma. Umefika lo mama wafika kuJesu. Umefika wathola bamcindezela abantu. Ngoba mhlawumbe phokho ucindezelo awukhona ukuza kuJesu sithi isicuku sizothi Adamu kuphi. Adamu wathi uNkulunkulu owamcashela uNkulunkulu sithi phuma encasheni namhlanje. Ukhona uNkulunkulu namhlanje. IBhayibheli mayithiwa mthinta uJesu. uJesu wami uJesu wathi ngizwa amandla ayaphuma. Namhlanje akhona lawo mandla kaJesu aphilisa lo mama. Akhona lawo mandla anamthinta uJesu. Wathi ubani omthintile? Wathi awathi Petru sonke sikuthintile. Abanye bamthinta ngokukhulu, kodwa wafika wamthinta ngokholo. Wena ngamthinta noJesu ngaphilisa. Mawazi nje ukuze leyo namhlanje uNkulunkulu osithenga namhlanje sukuma nje lapho khona ugijima uze ngaphambili. Kunamandla kaNkulunkulu, kunamandla kaNkulunkulu aphilisayo. Ungapheki umkhona wakho, ungapheki umkhana wakho, awuzange kuye la uze kuJesu. Uze kuJesu lasekhaya. Uma ngabe nothi uyamfuna lo Jesu nje ukumthatha enkonzo umsindisi, ungasabi umuntu nje sivalile amehlo sonke. Sizathanaza ndaba enkosi. Asuma nje uze ngaphambili eGoli Jesu Nazaretha. Uze nje ngesibindi sakho. Awuzanga kumuntu, awuzanga kumngani wakho, uze kuJesu. Woza kuJesu lasekhaya. Ukhona uNkulunkulu, ukhona umsindisi, ukhona uNkulunkulu onamandla, likhona idwala lenkazimulo. Awuzanga kimi, awuzanga kimi, awuzanga kimi, uze kuJesu. Uze kuJesu ngeza ngaphambili nje mntasekhaya. Akhona amandla namhlanje. Sibona kanjalo egameni likaJesu.